Aya basi Sankala the premier once again. Nyuma ya Chris Easy akubwira ngo faster. Utangira filime yiswe The Ultimate Code yatagira utikwa. Yeah, they are today. All right. A lead one. A1. Ya nyuma ya Chris Easy. Nakubwiye yajaje. Easy boy. Skia. In my life you the commando. Ultimate Code yatagira utikwa. Back to China, back to Hong Kong. Arachari the premier Samano. They are today, the one and only. Is there many pro? We could have bomb. To the savannah, Mobjavana, Papa. To the savannah, we know mas. To the savannah. To the savannah, Mobjavana, Papa. To the savannah, we know mas. Nagenderaho. One step najyaniraho. Okay. Oya sinatahiraho. All right. Tahiraho baby merezaho. Yashakarinye nagenderaho. One step najyaniraho. Skia. Oya sinatahiraho. This boy. Utangira. Gashireho nyanya gira faster. Niba byahiye zanaho. Saniya nyamanshweho baby faster. Mamiyo Gashireho nyanya gira. Right, nakubwiye Samano. Akari karabuze karaje nazigiye monsieur. Je suis retrouvé dans une guerre zero France. Urumva? None. Sankala. Uzanjye mbifite Ultimate Code. Kuki uruve muri ndazi. Relationship iri mu kazi. Fast tubikore nk'umusazi. Tuzanjye mbifitiye ubushobozi. Yeah, they are today. Uruve muri ndazi. Urasabana. Mubyabana papa. Right. Arikos. Bino mazube mama. Turasabana. Ubu ndabiza sobanuzi baba. Sankara yaje turaje. Murajya nyine. Mujagura ibanza nyabarongo umva yarambe yiyahurese cyegare we. Ona teze gusubira yose shaho murajya he urumva none nyanya gira faster abyahiye zanaho saniya nyamanshweho baby faster mamiyo Gashireho nyanya gira faster niba byahiye zanaho saniya nyamanshweho nashakarinye nagenderaho one step najyaniraho. Oya sinatahiraho. Tahiraho baby merezaho. Nyashakarinye nagenderaho. Right. One step najyaniraho. Oya sinatahiraho. Chris Easy. Tahiraho. Easy boy. Let's go one more. Sankara. A1. Kambanze mbereke filime zageze ku isoko mujya gushaka. The Cast Dead Man's Place. Izi ni filime nshyashya zageze ku isoko kare mugende muziyige. The Cast Dead Man's Place. Nakubwira cyane Sankala the premier. Dore ngo barazamuka muri etage. Bageze barahagarara. umuzimu wongeye wateye 저주를 걸고 있는 그놈 abapfuye bari kuzuka 살인을 할 수도 있겠어. kandi bakaba batumye kwica abandi bantu. Dore imirambo ni inyamaswa bose monsters. Dutangira iyi ni indi ya kabiri na seri y'umwaka nziza cyane. Dutangira nayo yageze ku isoko Tribes of Europa. Dutangira guterera barakubwira ngo mu kwa 12 mu mwaka wa 2029 ubwo technology yaje kuzamba ku isi hose. Technology started going crazy. Haraberaga mu mashyamba twari tuzi ko tuzaba amahoro iteka ryose. Usibye ko twari twaribeshye nta mahoro yari mu ishyamba. By the Tribes of Europa seri y'umwaka n'ijwi rya Sankala the premier. Tribes of Europa hamwe na the premier Sankala. Dore nindi cyashya cyane nayo yasohotse hamwe na the premier Sankala. By the Army of Thieves
gisirikare cy'abajura. Ready. Mwitegure. And crack! Musatsi ngufuri crack. Executes international bank heist. Tugiye gukora akazi mpuzamahanga twiba ku mabanki y'isi yakomeye. Us is about becoming legends. Ntabwo dushaka gukizwa no kwiba, dushaka kuba abanyabigwi, just becoming legends. Bereke polisi ko kwiba ari ibyabo. Oh, that's shame. Hey. Aya bas tugiye ku cyatuzinduye. China Film Administration. Portrait International. Kuna abasomeye. China Pictures. Kuna abandi zateguye. Sankala. Cyo nigishinwa mvuze amazina ryanjye. Summer yesterday. Urumva? Murajya he. Filime ko nazizanye. Ultimate. God. An era never seen before in the history of Ati kintu cyo gihe umuntu atigeze abona amateka y'ikiremwa muntu. mankind. Tanyara kana bafinya muri gereza. Munda kure. Nshaka kubona papa. Mura muri gereza. Ndashaka kubona papa wanje. Kana kararakaye. Mitsira rega mu gahanga. Mwana hina beto. Fera beto nako. Kana gato. Filme no kitangiye. My wealth. Wa mwana ro bukungu bwanje. Haro avugaga. Dutanya muri Denver, FC country. Muri 2025. Tariki 3 z'ukwa 10. Ibi ni byabaye muri 2025. Ibi byabaye muri 2025. Have you heard of the hand of God? Have you heard the hand of God? Abarumvise ukuboko kw'Imana cyangwa ikiganza cy'Uwiteka? So you is not a man at his mercy. Ati mugenzi yu ntago ari umuntu w'impuhwe zawe. The hand of God is never about rules. Kuboko kw'Imana nakurikira amabwiriza. Usibye ubushobozi ni imbaraga. Urasa neza bacyucyo ari imboye hakunoze n'umukobwa ziravuga igishwa. Waje kundaza. Hari ubaje kurira muri gereza. Ziao yu niko yiswe. Xiao Yu, Ziao yu. Mick wants to see you. Mika arashaka kubona. I suggest you better think about it. Ndakeka wabitekerezaho. I can kill you in 1,000 different ways. Nakwica mu buryo burenze ibihumbi nkwica wowe utibanze kubyanga kubyemera. Ndavuze ngo You'd better not pressure me again. ndakeka mutamatiriza. Xiao's first piece of work for the company. Urakeneye muri company nk'umugwazo yikorera. If he weren't your father, Mick would have had you killed years ago. Iyaba atari so Mick wakabaye waricwe kera. Urakenewe rero. Dore kakana bafunze filime itangira karakuze gakura muri gereza. Mumvanye hano. You will regret it. Muzabyicuza iteka ryose. Bamuvanye jail. Nizi yabo yu. Mumujyane sha. Haguruka. Fite confidence. Ni se umuganga umushaka. Witwa Mick. Bazana iminyuru. Tayari. Gira vuba, hurry up. Ko filime tuyitangiye. Tazagaruka mwana, tazavagaruka hano. Ubice bose manza bamuza ko ari umwicanyi. Nizi yawo. Haramuvugiye. Working for them Ndekera kubakorera man. to be free. Wenda wabohoka nawe. N'abandi bakabohoka aramubwiriye muri gereza. Aterekera kubakorera. Wenda nawe waba free. Wabohoka. Today we Bite burumwe. very exciting news for you all. Ataya na makuru agiye gucaho ku isi kuri televiziyo mpuzamahanga ku buryo rwose mwese muzayishimira. The chip that will benefit mankind Hari microchip yakozwe yabavana mu indwara. is finally available. Utarenze ujya kwa muganga. Ni amakuru yo gucicikana ku isi hose company yitwa X Corporation. Bakoze microchip bagutera mu buri ku buryo urwara malaria igahita ikuvura yo ubwayo. The chip directly affects the strong. Rwose bino barakigwa ku karubanda. How will it change our lives? Bigiye guhindura ubuzima bwacu. Dutegereza turebe. X Corporation East Area. Muganga imbere y'abantu. Life Ubuzima about quality.
niko bigomba kuba ko ari karite bugomba kuba bwiza. And Gaia brings a new way of life. Ati Gaia ibazaniye ubundi buzima bushya. Iniza yo kubaho. Amushwe hano hari umusaza warakaye bamwibye umushinga we. Umva. Nakoze iriya chip. None agiye kurya amafaranga y'abaturage. Miki yatwibye. None aha. Icyingenzi. Gaia system igomba kujya ahagaragara. Wigira ikibazo. Vuba ngaho iraza gufungwa. Miki na ntambwe yatera. Mushito wanjye kera. Uri mu nzira ariko ntacyo wabikoraho. Hafa warabahari. Impamvu za Gaia turashaka ibidashoboka ko nuno bikunda cyane bikaba gatangaza. Icyingenzi kurusha ibindi, dutangiye sasa new era kubaho kubundi bushya ikindi kinyejana cyashya. Ati none kiremwa muntu kigiye gutera imbere birenze. And everything that you see and everything that you feel will be ibyo bana nibyo wiyumvira bigiye guhinduka. Nta buribwe no kubabara muzongera kumva bizavaho. Ibyo ushaka mu buzima, ibyifuzo, inzozi zawe bizaba impamo. Bishoboka bitera? Bega igitangaza biratangaje. Gaia makes the world perfect. Gaia igiye kugira isi akataraboneka perfect. Barishimira umukire. 这个芯片相当于一个终端系统， ibintu byose system bajya kudushyira mu mibirira 不但会增强大脑功能， ahubwo asanga ari ubwonko bwacu bagiye kuzajya bakoresha 肌肉和内脏功能 bishobora no gutera ikindi kibazo ku muntu 来强化10倍。人体还可以实现自我修复， umubiri tuzadukomereka wirepare 很快就会成。 nta kurwara. Nyihanganira uko bwahagurutse. He's here really for the benefit of the mankind, as you said. Ase Gaia igamije guteza imbere cyangwa muntu ngo bivuze cyangwa banyamakuru bandi barahindukira cyangwa ni ukutubeshya. Nta kuntu wavuga ngo technology uvuga ko igomba kuyobora umuntu munaberwa n'imashini cyangwa hari ikintu bishemo cyangwa byakunda ari kigomba gukontrola abantu. Tubwire mugabo, 如果在原芯片上升级， ni original chip cyangwa 那么这个终端 wasanga terminal 编码人 cyangwa ari programme ikontrola neuron z'umuntu uburemangingo bw'umuntu 控制啊。 nigute nuza nava system umuntu yakontororwa 现在神经 yafite amaso no cyangwa 那我们 nava system ikontorora we 还有没有思想？ wenda ukomeza gutekereza nta kibazo. There will always be those who doubt. Hari benshi bashidikanya bazahoraho. Gusa amateka y'umuntu cyagaragaje The great wave of progress. Twese tugomba gushaka ikiduteza imbere. And only those who have experienced it. Hari abashidikanya n'amaze kubya experience nkatazamaze kubigeraho. Will truly feel the magic of Gaia. Abenshi bagiye kumva ukuri no kubaho kwa Gaia. Yewe. What are you doing? Urakora iki hano? Hari waje aho bari gukorera. Tangira kuba security. Ari kubera inama ya Gaia bari kuyilaunching. Ari wamanutse agomba turajya kuno baje kubwira ibya Gaia. Mwanda. Hari waje azarasa wa mushoramari wa muganga amurasa kwitama ku rutugu. Mukobwa arimo arafotora arangije afotora umwicanyi arayimutunga yamaze gufata ifoto. Uzongerese ntashaka kwica abaturage, yashaka nyiri Gaia. Ana rundi musaza ureba agakobwa ko byagenze. Ibi bizaba inshuro zingahe? Mabarire boss. The Gaia upgrade process is already live, and from now on every second counts. Umva muri Gaia ibintu byose byamaze gutungana buri segonda rifite agaciro. This is the plan, you understand? Uyu no mupango sibyo? So I don't care how you do it. Ngira ukuri ubigenza uko ariko kose ariko bicemo. Nzanira ziriya code. But they're not what we think they are. So? None. Past actions have failed. Ibyo twapangaga byanze. Because that time we have been unable to track their movements. Bali abantu bose tugomba kubakuraho babaherereye hose abyo twagiye dushyiramo ziriya device. So I like to borrow someone. Hari umuntu nyene kuba natira kugira dushakire izindi code. From you. Who? Mugutire inde? Xiao Yu. Xiao Yu. Aho tukamenya bakura gereza. The one man who betrayed me. Wa mugabo wangambaniye.
And how do you expect to make him obey? none ni gute yatwubaha? Perfect machines always have weakness. Ati umuntu ntago ari imashini iteka bafite weakness cyangwa se faiblesse yiwe, intege nke. Kuri iyi nshuro Will make him obey. ndatuma atwubaha. Barashaka ziyawe uyu ngo bamukoreshe kandi mbere ngo yarababahaga nako yarabasuzuguye. Sorry, ko filime tuyitangiye hakuno sasa muri bwa butayu desert. Nafite umubare mu bitugu kwiruga inyuma hanare genders yitonze niziyawe. uramumerewe neza kuba wongeye ukabona izuba. nta muntu urancika ari muzima, niwe munyamahirwe. uraceka ubu ngubu utafunguwe ra? humura tuzongera duhure. uyu niwo munsi wa nyuma wo kumbona. baramuvangereza arashaka gucika n'abakozemo akazi. nizi yawe uyu tambura imbunda. ayiwe aratangira. bayise ultimate code. masasu bya nyabyo. nakubwiye sankala senyamapfunyikira. ayiwe papagasi. shaka gucika gereza bari bamukuye neza. tayari za hakuno gafunguzo ke pingu isemo kwicikisha. grenade mande ye damuterura. bandi ba security bacunga gereza twabonye nyirigaya nawe aramushaka kumukoresha. bisasu shaka gucikana amahoro. buke buke arabangutse. fata umucanga mu maso. cenga umutwe. fite speed mu kurasa kwe. bonani kimodoka banamenye garicyo amagarira naga hakurya. banami imwe iraturitse izindi aratangira. sigaturikije gereza yose. tayari kumba ba security ni benshi baracyamukurikiye. bayise ultimate code. turore ngoto grenade bazanye nyinshi. bari muri desert. asa hakuno kuramo ikiryango ntago byitayeho arabivugana gace gace. modoka irangije zimwe ziracyayubaha bigeri zamumezeho. target mwanda kagabo kakomeje imbere. bagabo ntago bava ku izimu. ageze aha abona hari abari hasi. target mbere y'imodoka irirenga. tayari kobuteri nayitezamo baramushaka ari muzima. kandi agonga inyuma. tayari
bano bavayo baboneza ko modoka ariko kimodoka kirakomeye karashika yivira arangije parika hano neza azana sasa mashini gun ku modoka hejuru yewe rekura umuriro rekura amasasu maze ndore jya mu kuzimu barekuye igisasu bayise ngo iki ultimate code the premier once again sankara ko dutangiye bwatinze uwacikaga kwaga kangutse ari hakuno bwenge zari zagiye niba yaguye igihumure ayiwe kubyuka n'umunaniro wasekaga yumva akajwi banza baziranye. Hello, Xiaoyu. Bite Xiaoyu. I'm no say. Gihe kirekire tutabonana. You know I brought you here, don't you? Warabizi ko nagiye kuzanya hano sibyo? And you should know my answer. Nawe isubizo byanjye urabizi. If even a top killer had a weakness. Ntabwo nanzi ko umwicanyi nkawe uhambaye afite intege nke. What you Chinese people say. Ndabita abantu benshi bakunda shunga bavuga. Abagabo bazawo. Akiri aho bamweretse hakuno umudamu uri kumwe n'akana. Barimo barakina. Kugira gutya bari mu byumba bibiri zifatanye zinarebana. Komana madamu n'akana. Nyiramutemba shushu atangira kwibuka mugenzi batemberana hakuno. Mugabo yari amaze igihe muri gereza. Ndacyagutema je t'aime. Uyu ni umwana wacu. Urinde mwana ntamuzi. Udambwe karakana kabo. Mugenza mubwije ukuri ati c'est une bébé. C'est toi et moi bébé. Tumwana nu wacu nuwanjye nawe moi et toi. C'est moi et toi bébé. It's really cute. Mwana ni mwiza cyane. What a pity. Bega gahinda. Barangije bafungura leather beam. Leather beam ni urumuri rukata ikintu icyo aricyo cyose zerekera ku mugore n'umwana. Binibuswe nyabakiri makora. Deba uriye gica mu cyuma mu ntebe. Umugabo nakuntu yamenekera hure. Sawa ndakundemera ibyo nkoresha. Deba ukuntu gikase umusatsi byonyine. Cyepwe tata we yemeye gukora ibyo wamusabaga. Ndagusezeranye. West area F country. Hakuno haraba hari. Nejo bundi bari gukina n'ibyo babonekewe. Numbaza uburyo babonekeye ngo nibizaba byazaza. Dufite igihe kingana iki? Umva turacyafite amasaha 72. Nyakubahamo. Mukomeza akazi. Hari extamino barimo barakoraho ubushakashatsi. Kumbe hano hari abasuzumira aho za chip bashaka gutera mu bantu.
muganga kubatera imiti bakabashyiramo za microchip ku buryo umuntu atarwara ugira igisebe kikikiza nta miti tayari. Umwe mu bantu bapimiragaho tangira kwizunguza nava system tangira gusa nk'igira ikibazo. Stop the operation. Delete the data fast. Umva siba data none hagira vuba. Faster. Siba data. Arakanguka. Tayari. Abakanguka. Barakanguka nta buribwe. Buryo ameni bawo nta buribwe. Yabaye nk'ikimashini. Kurabwa computer. Tugunya hakurya. Masasu ni bayumva. Irindi mu rutugu wapi? Mugahanga aratuza. Barimo barapimira ku bantu. Ibintu bitajya baho muri science. Gukorera ubushakashatsi ku kiremwa muntu nibibaho. Umuntu ashobora gupfa muri mu bushakashatsi. Wa musore ziyawe uyu yemeye korera wa musugabo. Amuza hakuno. Bahure. I want you to kill 3 men. Ndashaka kunyisha abagabo batatu. The data is in the car. Data iri mu modoka yawe. 7 days. Ufite iminsi 7 kandi amahirwe n'umugisha. Arashaka imwicira abantu batatu. Who are those? Uwa mbere nguyu wa mugabo twabonye atera hamwe haberaga inama imbere y'abanyamakuru. Yitwa Enoch. Rwose yari umunyamategeko akora X Corporation. Uwa kabiri nguwo yitwa Mr. Mo. Yabuze imyaka ishize. Uwa gatatu ni muganga Ziyawo. N'uyu musore yitwa Ziyawo. Yari gaya designer. Nawe twarakoranaga. Yacitse imyaka 2 ishize. Yitwa Dr. Ziyawo. Tangira kubona ya video kagakobwa ka shootinze kamufotora. Afite ifoto ya wamwicanye Enoch. Kanda stop. Gakobwa niko ndibuhereho. Kama ya mafoto tayari. Paganyaze kuri Claire kumwicanyi. Nanjye mwereko ndi Claire, nanjye mwice kila. Aho ni mu gifaransa ngo ni Claire. Nimba ari karere je ne connais pas. Usumwicanyi ukiramo kantu ka gifaransa ukaba kivuze. Kila Claire. Umutetsi kuka kuker. Sankala. Ya, hakuru muji. Baturage bari mu birori. Biteguye ko Gaya Corporation igiye kubaza mu microchip atera mu mibiri yabo nibongere kugira ikibazo nta kurwara. Gupfa kereka baguponjemo na ponseze cyangwa foreze aho wabonaga. Aza hakuru ni Ziyawo you. Yambaye neza ni wamenya kavuye kurya ibigori. Vuye gereza. Yamunini harawa yahereye. Oza. Banga ma. Boazi. Mfasha kantu gato. Vamos come. Muvani. 你放过我吧！ Umone ngo tebo urwo swagera hano. 做线人就是玩命啊！ Ubuzongora bishe mu byago namenya kutunaziranye. 差点被人干掉。 Nani nishwe iminsi imyaka igeze kuri ingahe bankurikirana. 你怎么又来？ None urangarukiye ni cyanya munini cyahaka. Wavuye hano afata imashini yacu. 你的意思是电脑？ Laptop ndayimena. Bahaka bakunda imashini zabo. Aho kugira ngo yimena karagaraga. Ndagwa amakuru yose ukeneye. Ndayimena. Bonke. 都行，放下我宝贝。 Aho kugira ngo wice imashini yanjye basi mereza umukunzi wanjye. Yikunda laptop yacu. 帮我找几个人。 Haranshaka kunshakira. 又找谁啊？ Abo ni bande uyu mukobwa mbere na mbere. Kanyira mutema cyo kikaganya makuru kazi kari gafite kamera muri wa munsi mukuru. Hakuno araba kareba. Nihanganira gato. Sizema. 哟，这不是叶大记者吗？ Wow, niwe munyamakuru y'imisi ye. Bayita Shen. 你喜欢吗？ Ushaka kundi birori? 特别棒。 Byiza cyane. 我一直都在关注你，你的报太精。 Rwose umukobwa narakurikiye cyane, rwose amakuru utangaza ni meza. 其实你没 Gusurazi akora ku mumetso. Ndabona nta muntu muri kumwe nakuba hafi. Nyakuba Shen. 名人。 Uri umusitari muri uyu mujyi. 那些可就不好了。 Ndamutse ngusoya amakuru mabi ntago byaba ari byiza kuvuga ngo yonukura ku mumetso y'abakobwa. 那是。
Nyakuba Sheni. Bebe Lulu. Mukobwa akiri aho. Ifashe gatoya. Telefone isa nk'ikwa Marek Sona. Kirayimwambura. Mereza telefone yanjye ariko. 跟我在一起聊天还玩手机， ntabwo uzi ko atari byiza gukoresha telefone mu munsi mukuru nk'uyu muba mwatumiyemo. 不礼貌。 uvugana nanjye. 沈总不好意思。 mbabare Nyakuba Sheni. 是陪我。 ngomba kuvana myihangane. ko wihuse. 要走也可以。 niba ufite kushaka kugenda. 最起。 bakongera icyo kunywa. 七彩，以表示气。 bantu nk'abaduze nangahe kugira ngo nanako babare kusuzuguye. hari abakire babarengwa n'amafaranga bakumva ko furi bazifatira ku bandi bantu batazi ko hano hanze hari abarambiwe bariwe utajya guhagiraho wa musore aza hakuru mu munsi mukuru ziyawo bamutumye Enoch ariko kuyu mukobwa yafotoye Enoch niwe urumufashe kuba yamugeraho akuno kuri isize yaje kubataramira nyira faster arimo arasunikiriza kureba neza hano bari kucyo kunywa agakobwa karanywa kiyabuza inzoga bakakongera izindi arambuye umugabo icupa mukonda gushaka yewe urinde wowe hagarara yewe ndimo navuga nanje ku Basheni wande kwerebye buntu umugabo afite kode mu mugongo nako mu bitugu tumukurikire sha suzuguje boss azahakuna wowe urinde sha utananzi gute wamaze nkumenya si umurangaburira njya kuri iwanyu urarwana numva muva umusore gapaga sinashibye mu bwarasho basire gusa sobuja nimba bahemba ntaga mpemba norye barazimena wowe ndagucura rakikorera nizi yawo aheza nyinebe utibeshya se kigira ubwoba uranjyana hende kura ni bwabutaye bwa nta giporezo yikoza mu modoka tongera gutekereza kuncika akagurya ukundi atangira imodoka akunino umudamari n'akana ke barakingura. Come with me. Ngwino. Ugiye gukora iki? Cut the crap. Come with me. Wembaza busa. Ngwino. Aho nje. Wenda kure we don't touch me. 小雅， Mwana wanjye Ziya. 妈妈，好吗？ Ntegereza hano sibyo? 很快就回来。 Mama aragaruka mu kanya sabo. 乖。 Ukaga mwiza witonde. Nyina nagasezero yazana hakuno. Kakanyamakuru kaye. 你跟一诺什么关系？ Enoka umuzi hiki? 清楚你在说什么？ Uravuga ndetse, uravuga ibiki? 是一个普通的记者。 n'umunyamakuru usanzwe gusa. 普通记者会冒着 umunyamakuru usanzwe ugashyira ubuzima bwawe mu byago 拍那几张相片， ugafata amafoto yatuma unabura ubuzima. Ndashaka kumenya Enoka umuzi ibingana iki? 不过家里的 IP 我是黑不进去了，应该是 ubonye rwose hakuno uyu mukobwa asa nk'ufite za super server 比 CIA 都厉害。 afite za server ajya akorera CIA Mercirat 找他就对了，那女的可不是普通人。 umukobwa ngo afite za server agize gutya mu nzu y'umukobwa yenda komanga ku rukuta hano akomanze yumva asa nkaho harimo ikintu kiburamo. Uru rukuta ni uruterano bene urukuta ateruramo igikadere hano arashaka kode sangaho lock unlock baramusikaninga verified. dore hano abeshya umuntu umunyamakuru usanzwe dore mu ncumbi ndani ntaho adashakira amakuru. ba Enoka yagiye abiga ahantu henshi hagiye hatandukanye.
n'amavuta ya Enoch arayafite mu nzu ye. Tayari 我应该很久了吧？ umaze igihe kirekire ukurikirana Enoch. 我的工作需要敏感性。 umva akazi kanjye gasaba umuntu gutekereza cyane. 一诺的背景这么复杂， ngomba gushaka nahise w'umuntu 深入调查的，说不定他 kavanaho ikibando 就靠他了。 ni ibintu bikomeye rwose. 很全面。 那当然了， niko bigomba kumera. 要有媒体良心嘛。 我看你是另 mu kazi niko bimera. 这句话应该是我说。 kazanye icyuma ariko si nkaho urarwana n'iki. 一诺的目的是什么？ icyo ushaka kuri Enoch 但我可以确定， ndi sure 我并不是敌对关系， njye nawe ntabwo turi abanzi. niko mbikeka. 可以合作。 ubu twakorana kandi ibyo gushaka kumemukira nabyo ibyibagirwe. arisohokera. kumana ukuntu uteye neza n'ukuntu usa n'urwicanyi njyewe. kumbe wa mudamu we hakuno bamukoreraho ubushakashatsi buje abo bantu ku isi hose bafite agafaranga. sawa Gaya X Corporation. mudamu ari ahantu basuzumiraho ugutera microchip ubwonko indani. tayari ukaba ukora n'imashini chip motherboard brain machine interface byose mashine kaba ari control ubwonko bwawe. rwose uturayimuteye microchip byarangiye. ubava igisebe mashini itimuteramo quality mu ndani vuba vuba. malaria yikiza. iri ni itangiriro. just the beginning. 我不管你和伊诺克什么关系，我只要伊诺付出代价。 sinzi icyo dupfana gusa nshaka ko Enoch yishyura. nubwo yapfa ntacyo bintwaye. gakobwa kazanye na Enoch nako kuko aramushaka ko yapfa. ubona ko yaragahemukiye. dore umujyi wose uko bawureba. nzakurinda mukobwa muto. nizi yawe ukabwira. mu makaritsiye. 以往的固态数据，利用电脑 umva nagiye nkurikirana Enoch ahantu hose yagiye agenda 分析，全球范围内做出 na kompiyuta zose akoresha global range yazo ndayikurikirana. yabanje kuba mu kazi ka Afrika wonshku. avuye muri wonshku ajya mu Biryogo. Karitsiye y'umushinwa bafite amazina asekeje. Hanshwi, wonshku, tanshwi. ni amazina adasobanutse. barashaka Enoch. ntaho badasya. kureba neza ari ufite cya gikode cyo mu bitugu X1X. kumbe Enoch ari aho hafi koko. dore amuhiga nabo bari inyuma. ziyawu yu akuruye ifoto yewe bari turi imbere in front of us. akira hari akantu yamuhaye. shyira ku gutwi ni ka écouteur self anglais. mu cyongereza ni earphone zi mu gifaransa écouteur. iyo ukubutanye na pipo utazi icyongereza écouteur mu cyongereza écouta. sentire sencha karica kaca. pipo icyongereza avuga ni macuri. aho yo kutiga ni binene biragatsindwa. Enoch aratangira amenye ko bamukurikiye. tangira gukina igitsi mu kagigi. arimo aracika batumye ziyaho kwica Enoch ariko n'agakobwa karamushaka. sinzi barapfiki. baratangira bose ni abasore nawe wagayaho. baragigira. tayare gongo ikigabo kirabangutse nacyo. bose ni abasore. yazabura umugabo. arahagaze amubwira icyerekezo. barimo baramutrakinga. za hakuno arabangutse. 到了，3点方向。 3 o'clock direction. burasirazuba. kumbe umugabo
afite akora kora yabitse ashyiraho sinyari ya Mr. Bon. Kureba neza umuntu rumeze nk'uruti kumbe nyuma ye Enoch box cha Enoch nyuma ye bose ni abasore ntago bumva ziyawo uwo bamutumye ugira ngo Enoch anajya kwivugana umuntu bose ni indwanyi bafite bijya kode batewe na exculpation kamwambike cya gisasu ukuboko muri kirasi unyica uturiki biratangaje. Still like this trick. Cyakundi uyu mukino naye ndacyambaye kiraza guturika mu kanya bose batangira kugigira beto bivaze mu nzu nshinga urugongo bitange ki Ngombe muzemo Enoch ari mu bibazo. Enoch akorera uyu musaza Mr. Mo patu mugozi rutsinga ninga kagabo pati nyundo yewe ambabazi pata gatebe bose na uva kwizima fite foreze na gutobora mutera umusumari mu gahanga yewe agatera mu rubavu agatumita gatangira kuvirirana bose naba exculpation bazi yuko n'ubundi n'amasaha make agahita umubiri wirepara baratangira ku makaro vuba vuba inyuma yanjye umukobwa yahakinze za kamera zo muri quartier zose aramenya aho umusore aherereye baratangira afane ari muri traffic nawe uzajya gucunga bene wanyu n'umuvuduko wabo yibana moto ya traffic uyu nawe n'umuryango n'abatsindira indi nganguri umupolisi tangira kwereka abaturage ahase ko batwibye twembi moto yari yafashe utwaye moto nabi fande bamwibiye n'uwo yarafashe naye barayitwara umwe hasi hejuru bayise ultimate code nakubwira cyane da premier wumva sasa hano amujya kure gato yagiturika tayari gakobwa nako kajya modoka yako zaje baje uyu mukire yamutumye bitabaye by'umugore n'umwana barapfira muri exculpation muri gaya abura gato anabubaka imihanda Enoch modoka muzayicisha munsi cha hejuru arongera yubura imbehe esye umukobwa nawe kugira gutya mbutaje amufata mucyongereza ambutiage urumva ambutiage mufashe nayo no kwideburiye tayari bano bageze mu misozi uceho ambutiage ivuyemo mukobwa afatiraho tayari nakubwiye sankara nazibazaniye bano bari mu misozi kugera hano hari aho umusozi wari dutse tayari bose zirahigana. I don't think that. Ntagariko mbiceka. We will be enemies. Twakabaye turi abanzi. Amahitamo mfite. Mereza code. An ambition. Niba ari Miko yigutumye. The source code fall into his hands. Ntago natuma ijya mu maboko ye. Slaves. Gicharenze. Did they make you go against him? Ntago natuma twesumbira abacakara ahubwo twabinye cyamba kuri we. Source code. Come on, get it. Niba ushaka source code nako iriya code unkurikire. Like walking day. Umuntu wapfuye kare byaruta nkapfa kujya nyuguye. Acana moto zinga icyuma yirenza umusozi. Bose nabasazi.
arangije rekura X code inyuma. Uyu nawe atarayibona, ayibonye wenda agasasu kamuvaho, undi amanuka mu mpangano y'akamoto, yewe igisasu cyafungutse, akinaga inyuma kiritura umusozi. Kode ariko ifite mu ntoki, arashungumuka, arifata hakuno. Uzabikora uri umunyarwanda urebe ko kadacomoka akaboko. Kode ya mbere arayibonye n'eshatu, zifitwe n'abantu 3. Wa mbere arapfuye ariko kode arayisize. Bushinwa si igihugu, umusozi urariduka, hagashya akantu gato boshye ari buje bakongejeho, bagira imisozi ikomera. Agari nk'ibyo muri Afrika mujya guturitsa ikirombe mukanagamo grenade, umusozi wose ukajya hazi neda. Mensiyemo kumbe hakuno. Wa mudamu waziyaho niyo bapimiyeho bwa mbere batera ya microchip. Kugira gutya kwa muganga haratuza. Boss. Data shows that Song Qian's brain rejected the chip's command. Bisa nka ubwonko bw'uyu mudamu ganze amategeko ari guhabwa na microchip bamuteyemo. She is no longer suitable for testing. Uyu mudamu ntabwo ari umuntu akomeza gupimiraho. She is no longer stable for testing. Mudamu ubwonko bwanze gukora na ziriya microchip za Gaya Corporation. Ndebe system burya agaze. The famous reporter at the press conference appeared with you. Uyu mudamu wazara umunyamakuru wadufataye cyagiye agutesha umutwe urimo avuga ibya Gaya Corporation, ari kumwe na Ziao Yu yakize ne umunyamahoro. Ase nkwigisha cyo gukora genda ubahitane nawe. Umukene ashaka umuntu usubiza uyu mushinga w'inyuma, aho kubusubiza inyuma wowe na televiziyo yawe cyangwa radio yawe nukubahitana. Yamaze kubironkinga abaturage batangiye kubyizera. Kureba gutya ahari hose baranahazi. Navuga menshi ni Ziao Yu. Isi yarahindutse. Sisa nka irimo irahuma, blinding. 合作结束了，我们到此为止。 Nyabarishaka kubona twasoje. 都是一样的。 We nta nukumura abantu hamwe ariko mwisi zitandukanye. Gakobwa nakamuganiriza. Bice ultimate code. Nakubwira cyane sankala da premier umva ngibisanzwe. Day to day. Akarimo karagenda. Kavuye mu rugo. Tayari barakazenguruka. Ningabo za Mik. Kachiraho. Hari uwazanye imodoka yirukanka. Wa musore Ziao Yu. Kubita umupagasi. Imodoka izenguruka gakobwa. Kakirangaye. Wina wakagora ikibu. Urabana kizaje kunonuka reba kunaga hubanuje. Kizaje gukora taye ube kuri abana babyibwa nkabe bakenyeye matera. Kujya hapa vuba. Ujya kuri taye reba kunaga kuruye. Ndani vuba. Batangira batyo. Mukurikire umushenje. Fite icyumfuta inyurukansi iriruka. Zo kuri baba bakobwa be Kigali ubyukira ku mateka konje kagenda kabyibwa ngo ndategereza boshye ukenyeye matera. Afata feri modokora ho gatoya irirenga itakandagira umuriro. Ayiwe turi mu bihombo boss nagahemba to. 你怎么又回来了？ Kuki waje kundeba? 这是中国， Buno Bushinwa 我们不该出现。 Niyo mpamvu nta mpamvu yo kumbaza impamvu ndi hano. Menya ibijya mbere ku isi. Ntago ari ngombwa kumenya uwo ndi we. Kuki se? 为什么要找一诺？ Wari ukurikiye Enoch. 为了家人。 Nari nkurikiye Enoch kubw'umuryango wanjye. Ah. 没想到 Ago nari mbizi 我的遭遇。 ko dufite inkuru imwe.
dufite inkuru imwe gute 18年前， imyaka 18 ishize 那是我永远抹不掉的记忆。 batangiye guhiga umuryango wanjye bica mama na data na nyirakana gato Enoka mwenyewe 我一直忘不了那个画面， ntago nakwibagirwa uwo munsi niwe wabikoze 失去家人的那种痛苦。 nta kintu cyambabaje muri isi nko kubura umuryango 后来，我被好心人收养， hari abandi bamfashije barandera 好拼命学习电脑技术。 natangiye kwiga computer na technology 当年 mfite impamvu 良知的记者， nanjye nahanganye ni corporation ya Gaya nk'umunyamakuru 我一直在寻找证据。 nta bimenyetso bihambaye nari mfite ko nshaka kwishyira hasi nshaka kwerekana ibyo bakora hanyuma 我发现这已经不是我一个人的事情。 nabonye ko nari umuntu w'agaciro cyangwa se unakomeye ku buryo nahangana n'iyi company 实在不敢想象， ntabwo nakwimagina 如果这个世界全是性别， uko isi yamera 会是什么样子？ abantu bakomeza gukontororwa na Gaya bakontororwa n'uriya mugabo shaka kujya bakontorora ari ubavura bizakunda cyangwa ubwo mu gihe gukontorora ko wabaho no kwica yabikora boss Program is disconnected from the chip. program yabaye disconnected Also, the female reporter was saved by Xiaoyu. ati w'abanyamakuru gasatabaye na Xiaoyu Useless. wankoze ubusabusa useless ntacyo ukora ntacyo umaze Boss, the data shows that Song Qian's brain rejected the chip's commands. atangira kwibuka uburyo wa mudamu byanze gukora uburyo ubwonko bwanze komandi I have great respect for each and every one of you, ndabubaha nk'abakozi banjye uko muri hano mwese and I appreciate your wisdom. kandi nshimira n'Imana yabahaye ubwenge rwose Boss, boss fix this as soon as possible. turaza kubitunganya vuba byihuse byiza cyane Loyalty and trust, loyalty and trust principles of our corporation. corporation yanjye niko ikora mpemba neza kugira ngo nankorere neza areba umwungirije kamwite nka manager anapureyinga hakurya abanza zinyama mashini hano hari imashini yanze kuzima isigara igikora Whose is this one? iyi mashini ninde uyikoresha bararebana Lewis. boss ni Lewis kiramutanga sasa hano hari abato byumva kimwe na boss kabone nubwo abahemba boss ibintu byo kubateramo za microchip kugira ngo muzabe iteka ryose muri make wo yica uwo shatse boss I can explain. nasobanura we nahana senye You think this will all be over? niba ushaka no kunyica What do you mean? boss ibyo ashaka nabiguhaye nyine uranga ko umushinga wanjye ku isoko yanatangiye kuronkinga uvugaho batangiye kubizambya bitaranatungana neza And if you betray me, this will happen to you. niyagira ungamana uwo ari we wese ibintu bizamubaho umugabo afite na satellite X corporation umushinga utangiye akiri agasore gato genda ashakisha abantu b'abahanga benshi batandukanye none ahakuriye ayiwe muzehe noke muzehe niba arwaye umutima afite ibinini hakunanywa kume muganga Xiao arimo arahamagara meze nabi arwaye kati sayidi rubaga impande meze neza ra ntabwo meze nabi cyane ni kati sayidi yari izamutse kode ya mbere yari ifitwe na Enoch bayimwambuye yambuye wa musore Xiao muze yikangamo mfite kode imwe kandi nanjye kati sayidi imereye nabi rubaga impande ubwo nawe ninzamukana sinzi 莫先生究竟是什么人？ nyakubahamo X 公司前高层，机器制。 uwahoze ahagarariye X corporation nako wungirije boss yatangiye gukurikirana ahubwo abandi bari abakozi ba boss mukuru 帮我保管好源代码。 ukomeze ufate izo source code zose ntugire ikibazo zifite umutekano atwakura imodoka yitwa Forodo hari abazita ngo ni Ford uzabikora gusa manani ya F na O na R na D Forodo baparika hakuno
nyakubamo 已经帮我们入侵了 X 中， Louis yaradufashije 系统已经装置完毕， terminal to X terminal tugomba kuyihagarika 无法继续协助， nta kintu twakora 所以我们需要现场人工操作。 cooperation tuyishyire hasi sasa abantu bamaze gutandukana na wa mugabo boss mukuru bahitamo gushinga izindi cooperation zabo bafite X terminal uri afite X gaya Mr. Mo twakabaye iki 这时候 ku bwa nonaha 眼睛行事， tugomba gukurikira dukurikije situation turimo koga vanamo ekuta arayimwambika mwambika na ka kamera sanga ugenda bose bahuje inkuru umukobwa yabuze umuryango we uyu bamushimutiye umugore n'akana tayari aje guhura nande na Mr. Mo ufite X nako tamino X gaya niyo umukire mukuru X corporation za kuna hayo bakina urusimbi muri casino on his own. ndani nawe yahoze muri gaya ayikorera aza kwigomeka ajya gereza 很久没见， gihe kirekire tutabonana umeze ute 死亡谷是一个好地方。 muri Dead Valley hari ahantu heza gereza nayo imfungiyemo 你是我见过第一个可以从死亡谷 ati niwe wa muntu mbere mbonye uvuye muri Dead Valley uri muzima 活着出来的人， abandi barapfa 只为了一个目的。 navuye muri X Valley kubw'impamvu imwe 小野， ziyawe yu 源代码不适合在你手上， ntago ari ingenzi kuba wabika iyo source code 适不适合？ ndabizi 我知道， kuba mwe mwafite akabunda gatoya 但是 icyo nkubwira 不是你我说了算。 ntago ari wowe njyawe cyangwa njyewe umukobwa kureba afite imbunda kugerekaho imeza 我先生从来不用枪。 mo ntago ajya akoresha imbunda kumbe uwari waje ni umwicanyi yambaye kamasiki amusigaho cyabona nava ku izimu tayari nawe tangira kubivugana abicanyi cyuma mu kaboko ntago abashaka arashaka umukire mukuru mani nyangasani mushyiraho imbunda arabangutse nta muntu yica bano ntago abashaka ziyawe yu hari uwavuze barazimutunga nta bwoba 已经晚了。 igihe cyarenze yumva nabi tayari baramukoma madamu wa ziyawe yu ari hakuno niyo bakoreraho experiment Time bomb. igihe cyageze iki gisasu guturika time bomb 私に虎が支配 ntago wasubira hahise usubiye inyuma mu bihe bamuhambiriye hakuno iminyururu barashaka source code yanze kuyitanga bazana hano kimwe gitera imisumari kuzuru hari akantu bamuteye kazamuka muzuru azima inyuna 我很好奇， mfite amatsiko hagati yawe na ziyawe wa mukobwa nawe yafashwe imisezi ye 源代码在哪里？ source code iri 知道你在说什么？ sinzi ibyo muvuga komeza tugere injiji bogus ziyawe yu urayima vuba aha cyangwa bitinze ariko urayima tu bazana umuriro bashyira ku ntebe bazamura umuriro ari kuri electric chaise kagatebe k'umuriro electrical chair bamukubitisha umuriro volte nka magana ngahe tocha bakuvuza muratere kumubabaza nzaho kode iri aremeye murekere kemeye hano hari ureba
ndashaka kubona na Mr. Mo ngo igihe kirimo kirarenga bagasavayo iki kumbe yashaka imbunda ndasa minyururu tayara kuraho bya kamera papagasi nawe yumva nabi bose arabyibonera kabana koko twatoje abiki koko masasu kagabo kamwe kababanye amenyo ya ruguru bona ikirenge sunika ikimeza faya arabangutse masasu we kakuruye mushikisha igikarito kagabo hasi bandi baza barasa bakoramo akazi kataragera hasi faya arabangutse mbunda arayumva sasu n'umuntu tayari boroboro abagabo arashaka izindi kode ebyiri ngo zihinduke 3 imwe arayifite iya kabiri ifitwe na Mr. Mo bakiraho arwazanye ikimodoka giye kumwambara gaparika naba ariko ntacyo mu bikarito arakwepa jenga shana twahembewe kuguhitana usitaka tukamate mshahara wetu hatutawezi kurudi nyuma tagusubira inyuma hatuwezi kurudi nyuma parika hakuno tayari Xiaoyu wabyisabiye acha nikuonesha kile kururusasu kureba neza imbere ye hari ikindi kimodoka kimeze nka za amadina n'akana kikoreye machine gun hejuru niyo Xiaoyu yicayemo arara dore imodoka ku kamodoka dore ukwireje dore kandi kareshye kirekura amasasu urunu rwatibare atera rivansi barasunika yahwanya n'urukuta amaguru ahinamirana ayiwe gitsindamo indani ujya hapa nacyo ni cyumva gifite kuma shaka kumubagana urusore kibagaho gato mu gituza bose bumva nabi fata ijosi sinkurekura tayari kamwizingaho tayari Xiao nakava kwizima ikigabo kirakomeye Vice Ultimate Code Sankala the Premier arangije paturubaho kagabo kagabo ni nyume koma mu ijosi kiramwubikira ubita umutwe ku cyuma nkokora parika nabi maze ndore mugabo kubera uburibwe agenda arahinduka uri wowe ubuzima nta n'agaciro bufite ntabwo ari ingenzi kambisoze kivayo kumbe yahindutse ndarwana nk'uwiyahura
kirahaguruka kiritunatuna box bikanu birahindukira ayiwe zana yewe gisasu paka hakuno habuze gato mwana nta kibazo dufitanye turapfa mula sociale mulero apfe biceri avayo ziyabonyu konzi kudacoma ijisho byagenze bite nta kibazo 25年前 myaka 25 ishize 被带到 X 公司 umwana wajyanye muri X Corporation 他身上 yari generation ya mbere 一代幽灵芯片 yari afitemo icyitwa ghost chip muri we 后来 nyuma 他成为最精英的特工 yabaye umu agent ukomeye muri X Corporation 我一直盼望 yarebaga hazaza imbere 有机会可以再见到他 byiza kongera kumubona n'uyu babanje gupimiraho mbere na mbere 那只是一个故事 ibyo ni inkuru 把源代码给我 mereza source code 多战 iyi ntambara 死了那么多人还不 yateje impfu nyinshi ariko ntabwo bihagije 生命和鲜血 ese ubuzima n'amaraso 到最后 wabukura he 到了什么结果 wabona ko ubwifuza arangije 这就是你想要的 ibi nibyo ushaka akira umukobwa yari yamuhaye imwe 心越来越大他想控制全人类 umva nkubwire Mick nazihuza niya gatatu afite za kontrola isi yose 3年前 imyaka 3 ishize 共研制了一台 ari ikintu yazamuye 超级武器 intwaro zihambaye 终端系统 za extermino 将 Gale 芯片升级为傀儡程序 nta kindi usibye ko gari yo kurimbura abantu 必须要3块源代码 ibyo nibyo ashaka gutangira hari disike 3 z'iyo source code X 终端系统 ariyo extermino 自保程序 nta yindi ashaka gukora self destruction 同伴遭到诬陷 bamwe mu bacu bararimbuwe 小雨 zyawo yu 你想看到一个混乱的世界 ushaka ko isi ijya mu bibazo n'imidugaro 肖博士研制了一台记住 Gale 的设备 虽然无法摧毁 hari ikintu twaremye cyarimbura gaya X 终端 但至少 kurimbura extermino 可以让人类 wenda ikiremwamuntu kibaho kikishyira kizana 免除被控制的危机 aho kugira abantu bakontororwe bareke babeho bari free tari za kanyanga mu nko ushaka kujya free kuba uri free 你可以有自己的选择 hahitamo n'ayawe 肖博士 mugangazi yawe aragutegereje 为什么又是我 kuki ariyo n'ugwitwamo 在我可以选择的时候 nagahisemo ahubwo ari njye 谁给我机会 kuki mwama amahirwe 有时候 rimwe na rimwe 你会不会觉得很困惑 ushaka no gushidikanya 是人 nimba natwe twacu turi abantu cyangwa turi za kamere cyangwa imyuka 还是信号下的 cyangwa turi produit za sinyari muzarwaye cat side irubaga impande cat side ayiwe arahengama cat side mujyana ku ruhande rubaga impande igihe cyo kubaho cyamugeranye nafite mu rwaro chip muri we X Corporation. When people encounter the impossible, banagiye kubona ibidashoboka power grows. kubona uburyo imbaraga zikura Prefer to be in control. kugira ngo n'abantu babe bakontororwa nicyo gihe mbakontorore ibyaho bizaba ari ibyanjye n'ahazaza hari mu biganza byanjye. The world will become stronger. Isi izakomera kurusha uko yari ikomeye. Baragiye bakora microchip n'amamashini azikora amamiliyari n'amamiliyari. Isi yose batangiye kuzibatera abakozi bo mu biro. Dore uburyo umukara anterura akamodoka nk'uterura akabebe. Abarwayi barakira. Abantu babaye digitalized. Impumyi barareba. Dore abasirikare
n'akazi kagihariye. Gaya X Corporation North Area. Hari abari tayari. Kiraho hari uwo yaje kureba. Muganga Xiao. Xiao Yu. Mzee. Xiao Yu. Ndi so. Tangira kwibuka. Se yamutaye akiri akana. Tangira kwibuka uburyo se yamukoreye ubushakashatsi. Uburyo umunsi wankoreye ubushakashatsi. Nabaye imfubyi nta data nigeze. Xiao Yu. Waravutse uvuye mu burwayi bw'umutima budasanzwe. Nako ndagutunganyije kugira ngo umutima wawe wongere ubeho neza mwana wanjye none. No kubw'ibyo rero wanyohereje mu kuzimu kugira ngo mbeho. Wabaye wa mbere twapimiye iriya chip wa mwana nabonye rwose bitakunda, ariko umubiri wabaye umunyembaraga. Umubiri wanze gukora n'iriya chip. Hanyuma yaho Mr. Mo nanjye turimo turavumbura tekinoloji nshyashya. Mr. Mike arimo aragukoresha kugira ngo yice imashini zacu, ariko ntabwo tumuhagarike. Yegera se source code yindiriye ya gatatu. Uwele 13e source code. Tugomba kujya muri terminal X. Abafite chip no bazakontorora ibintu. Ariko ibintu bihinduka nk'ibisanzwe. Bizateza ibibazo ku isi. Wibeshye. Ntago natuma umwana wanjye na nyina bahitanwa n'uriya mugabo. Ntago natuma amakosa yanjye ari nkoreraho. Kandi ufite n'umukobwa w'umwuzukuru. Umwuzukuru wawe ari we mwana wanjye. Kandi icyo nkubwira, n'uwa izi code Mike ntago azatuma mu muryango wawe ugenda. Arabahindura imashini. Babeho icyo ntago bindeba. Urazi abantu bakomeje kubaho nkawe, abantu bazashira. Kandi urabizi kurusha uko mbizi. Mike rwose yamara gukoresha n'umuswani n'umugome. Bino nabikontorora. Nerezo soswe ahubwo ufite. Aba ibiremwa muntu yaza kuba ibitambo. Nawe ugiye kwitamba. What is the meaning of life without thoughts? Ubuzima bwawe maze nta bitekerezo. Dushaka natwe gukontorora ibiremwa muntu nase n'ibyo ashaka. Xiao Yu. Arangije umukobwa avayo nawe. Musore dore ngizi nimbuzi yaso. Nimbuzi gomana. Arangije arazifata. Mwana azikubita hasi. Nanga zimenya hwi. Arazisigara isohokera. Mwana wa muri iyi si hari ibingishi ugomba kwibabarira. Avayo
yitonze. Aza hakuno. Wonski nawe amwicara impande. Ndicuza niba nshaka kwicuza mu nyuma n'inkomezi n'intambwe. Wenda bazakumva. Ati ndeka ngerageze kurangiza ibyo natangiye. Ntabwo nshaka kwicuza ukundi. Kumbe hakuno. Muzehe. Tayari. System connection successful. System aza kwiyesitara neza. Yinjiza source code. Pare 3. Chip zirahura. System atangiye kuba successful. Akira aho araraswa. Kumbe abo muri gaya bahageze. Masasu muzehe. Uhungu yaje kuza. Muzehe baramuhaye. Barekuye amasasu menshi. Yabiri akurikiwe. Aho yarari. Muriro. Ovayo. Bitons. Barazifata uko ari 3. Za kode. Tayari. Excorporation. Mukirisa arimo arayireba mu biganza byayo. Azajya yica abashaka. Bamwe bamaze kwemera guterwa iki? Za chip mu mibiri yabo. Tayari. Chip operation. Byarangiye. Are you ready? Turiteguye. Chip ya mbere. Ya kabiri. Troisième chip. Ya gatatu nayishyiraho. Gupemira ku bantu n'ibyo bapanze ari byo bikunda. System iriteguye. Yes. Launching exterminal. Connecting to system. Kumbe dore hejuru ku nyubako. Excorporation. Dore buryo igenda. Technology. Byte digital world. Noneho twatangiye kugeramo. Baralonchinga. Hano nubwo atanga komande. Muri Afrika abantu 50, Aziya, Europe, Australia. Tayari bafite satellite mu kirere. Tayari umuriro ugeraho sigino barayifite neza cyane. Uwa mbere arahwera n'undi arahwera. Batangiye guhitamo abahwera aho bashaka. Azajya yica abashaka cyangwa sinzirizi. Dore masaha make bari batwaye abarenga imihanda. Yasinzirijeho bakerebeka ibyo akora bikunda. Tubyazuronkinze birakoze. Raya barayitonze. Waracyahagaze bwuma.
Watugonze bigenze bite shoferi yakwamye kare. Keneye ambulance. Dore ku stade dore ikirengo kirahinduka. Dore iminyotsa bagonganye ni benshi. Kubera dans un personne. Umuntu umwe. Un personne. C'est le français. Muze. Muzajya ngira kimu bikuremo. Muhiditonatingira exterminal. Wenda mwatuma byako bapfuye bagaruka ibuntu. Abikubisa hasi ni nyinshi. Mana we. Tayari. Mudamu nawe yariye karungu yajonjamye. Katsu umutuku. Yageze hano. Bona biri kubera. Bana cya kibunda kirasiba icumu. Ratsa akagozi yakurya. Tayari. Manukira ku mugozi. Paka indani. Tayari. Kamera simureba. Abona baritegura. Boss, Xiaoyu is not dead. Boss, Xiao ntabwo yapfuye. What are you so afraid of? Unanatinya iki? Just of one Xiaoyu? Xiao umwe cyane. Kanyamakuru kaza naho gaca hakuno. Munyamakuru kazi. I know. Security sent me. Abaze kitabanywe jano. Navuze ngo hoya. Kumbe. Ari mu ndani. Nimwe gusa. Nagutindamo. Papagasi sasu n'umuntu. Yababariye. Buhoro buhoro. Ashaka boss mwenyewe. If you exterminate by launched. No tinda sindi bwihangane. Mukobwa cyere ikiganza iramusikaninga. Hano baramuzi. Future technology. Uyarimo indani arashaka boss. Nizi yawo. Mukobwa hano basanga bamuzi. Arinjira muri stanseri. Umwunganizi wa boss bakiraho. Kanyamakuru kazi ndani. Urihe? Ndi kuri floor yo hejuru. Ndaje mukanya ndabamukugezeho. Wa. Yewe. Atangira kumbwira agomba kurasira. Kumubwira ibyerekezo byabo bari guturuka. 3点钟。6点。Inyuma yanjye. Tayari. 有没有人？ Arabana agiye guturuka mu mpande zombi. Vuba vuba. Abdi mvomo naye n'umukorano. Ndani. Kwa boss. Muri baratwari. Ndani. Kumbe. Xiaoyu. Gisasu abuza gato. Yakarashika murasiye muri Dead Valley. Gwicanye kazi gwa boss. Next corporation ndani atangira gucya. Abantu benshi yatumye bahwera kandi bose babaye digitalized. Bamaze kubinstalamo zira microchip. Bivuze ngo bana baditonatinze exterminal. Bakongera bagahaguruka bagenda buguma. Marine irabafite. Uyu we ntagapfa kumva uburibwe. Isasu kirabyikoreye. Mfite imbunda. Banaka bunda. Kateje isasu. Yawe. Tayari. Arabangutse.
sasu barera seriga kavinga hakuno kwa mwenye mali. Boss afite confidence kagabo kamwitumi karasa hakuno mu kimashini musoke Stop. muhagarare Get back to work. musubire mu kazi ko boss arasa uwa mbere sasa musubire mu kazi nta buzima mushaka nawe naseka kabisi gira vuba nawe genda ukupe extamino. Bosi So you really are the top killer. kabisa uri umwicanyi w'agatangaza usara icyo numva kuki utanyiyungaho. Together we could control the world. twembi babiri twakontorora isi. What point is there? siyo ngingo bwoko cyumbwira Controlling money the people. kontorora abantu badatekereza cyangwa utabara ubushinwa. Understand the mind of a great man. Mumve intekerezo z'umuntu muzima. twatera imbere twembi hari indi mvugo dufite ingaruka z'icyane urupfu. We implanted her with a chip. iyo chip twaziteye abantu benshi. Her body rejected it. umugore wawe niwe wenyine umubiri waza gukorana n'iriya microchip. And you know the consequences. kandi ingaruka urazizi. As for your daughter, kubw'umukobwa wawe rero kubw'umwana wawe ntacyo bitwaye cyamumanitse kuri etaje ahantu atana kwirukanyira. gifungura ikirahure reba ahantu akana kari hejuru kuri sitaba nk'icumi wagerekeranyije. etaje ni ndende uriya ni umwana gusa. ibyo ntago bindeba ntiyarwana umwana wari yariye ntago abuze umukobwa put it rating at extamino irimo irakorana na satellite abantu ku isi hose bose baguye igihumura benshi dore abatabizi barimo arakorana na za ambulance zaje gufasha abaturage. gakobwa nako kazi uko bikora umugabo n'uruguma kagabo hasi niko bapimiyeho bwa mbere bakora indwanyi zidasanzwe nako ntabwo koroshye. System connection failed. System connection failed. got to tell you, I have already developed the enhanced chip. hari indi chip nakoze irenze ukeka. I'm the strongest person in the world. Nijya munyambaraga muri iyi si nawe niyumva kigabo kirakomeye ariko nawe yanze kuva ku izima ukora mu gihorihori. aramunaga mugarura ataragera n'ahajye mukubitisha umuriro. biri mu biranga. ayiwe aheramo karungu. ayiwe mukobwa aracyagerageza. hari kode eshatu zizi X codes ugomba gushyiramo kugira ngo extamino ihagarare. izo kode ntumbaze nimba zizi. agifata akaguru senzira kabatindi mwumva kunjaka ngamanika hejuru kwivi senzi kabyuka tu asa nk'uzigeraho za kode zikora eshatu arazihuza kode zirigaragaza. sasa nuko itazishyira mu mashini extamino igahagarika ikaba disconnected. Stop transmission. dore si yose umukobwa system launch is terminated irahagaritswe irazima. dore si yose ngo abantu batangira kuzanzamuka abaguye mu muhanda bari bahwereye bagaruka ejuru. nuko ibaza igihe basinziriye mu muhanda bikagucanga. dore si yose yari yagabanyije population. You are a low life creature. uri ikinyabuzima kiri hasi cyane kirara mukubise uruti kureba na system yabayagaritse jombe gisongo mu mukobwa kakanyamakuru kazi. sasu yashoye ifaranga ibyo abantu bakoraga rwose yari yashatse abaye hanga muri technology niba babikoraga wanswi yajya hasi.
gakobwa ukamufashije gapfuye bwa nyuma. Ngenda bikoze ibyo nifuzaga. Kabuze umuryango wako. Nako gacaho. Ntago nitewe niba nzabo cyangwa nzapfa, nzakurinda. Ngenda umunyamakuru usanzwe, nta kindi kirenze. Mwese ndabanga yibuka gakobwa uburyo bahuye. Zyahuye. Agatabara benda kukwica. Yarabaye yamistangira kuza ku mubiri wose. Iva muri cya gikode bamutwitseho arahinduka. Bosi recognition failed byanze byakiragamo yahindutse. Mubiswe ni ngo bacyangwa. Amena ikimashini cyose. Bosi hasi. Box taragera hasi. Mutsindagera kandi kamashini. Naye rwacipu rurazamba. Barakomeye. Bagabo. Bose bari digitalized. Ntago bareba neza. Barabangutse. Reba ukuntu umugabo agenda. Kick ntava hari. Bose babaye nk'ibyuma. Nta n'umwe wumva. Pate cha mashini. Mukomye mashini. Bose bakomeye. Tayari. Fata umugozi arambira. Niye kumuturaho cya motherboard. Systems of error. Utangiye kurimbuka. Nagisi yarimbuka kubera wowe. Nagisi yarimbuka kubera wowe. Bamukomya nko microchip ijya mu rutirigongo. Naho bwarahinduka. Parika nabi. Cyuma gica mu mutima. Aiwe. Tayari. Akana kari hakuno. Aiwe. Yaje akana kari kuri etage. Nta kuntu bahava. Inyubako yose ni ibimashini gusa. Mugenzi yawe yu yaremeye mugenzi asimbuka kuri etage. Amanza kana hejuru nacaramira. Wenda kana gakire arakitangira. Kana kasigaye karida. Ni kazo bivaniye bigana. Mudamu nawe yaciye ishene. Bakana nako nimba kazajya muri ruferina. Ariko aragatabaye. Tayari. Mugira ngo alo waje hakuno hagira arangira. Umudamu afungiye. Manager niwe wakize muri ibihe byose. We ntago yapfuye.
mugira ngo ayanyu nashizemo ndakeka n'agafilime kagenzi bahitaga rya zina ryayo Ultimate Code yari sankala da premium nk'ibisanzwe abagiye mwakoze kuza murabeho yari there hasta la vista n'abakunda cyane cyane imana ikomeze bande biri cyoroshye aya bas jobless